Sekali lagi dumateng para penerima tamu dan banser, sekiranya melihat kehadiran para masyayi dan kiai untuk diantar langsung ke panggung karena acara istighosah akan dimulai. Kemudian kepada adik-adik yang bagi materi istighosah, tolong untuk segera diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratal Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para kawakis ingkang kula hormati, pengurus muslimat Kabupaten Oku Timur, PC, MWC yang saya muliakan,
Syukur wonten ngarsa dalem Allah. Monggo kita haturkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Sholawat ma'asalam ugi kunjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, hadirin yang berbahagia, hari ini kita semuanya kumpul, baik dari unsur ulama, unsur masyarakat, hadir pula dari Kapolres Oku Timur yang bersama-sama dalam rangka memperingati hari lahirnya Nahdlatul Ulama ke-101. Pramila mengawali pertemuan ini, mengawali majelis ini, kita bersama-sama mengheningkan cipta, menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bareng-bareng beristighosah. Adapun materi istighosah sudah jenengan pegang bersama-sama. Untuk istighosah ini nanti dimohonkan kepada Mbah Kiai Ma'ruf untuk memimpinnya. Kemudian dipun tutup doa kalian panjenenganipun Bapak Kiai Anwar Ubai. Untuk itu gimana ibu-ibu, sudah siap? Kok cik gembreneng? Tinggalkan gembrenengnya masing-masing. Kalau ada yang dibahas nanti. Sekarang kita beristighosah semuanya. Siap nggih? Diaturi dumateng Mbah Kiai Haji Ma'ruf untuk mengkhalifai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ribati kirami lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa jami'an minal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa jami'al malaikil muqarrabin husnar wisratan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu Maulana Muhammad Bahaduddin Naqsabandi wa usuli wa burilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa husna jami masayina muallimina wa nuhsana ruhi. Bayi Ali Hasim, Bayi Mansur, Bayi Solhan, Bayi Abu Khair wa Muslimin, Bayi Muzafir, Bayi Rusdi, Bayi Suwadi Ismail, Bayi Ahmad Sotek, Bayi Timyati. Bacan masyaikhina wa faradunubahum wa khatayahum wa nawara qabrahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa usna ahli qaryatina jama'a Oku Timur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyai min ba'd lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo hadiah sepindah malih Fatihah pun sandan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Romlan Bisri yang sampun ginanjar sakit.
Mugi-mugi kalih Gusti Allah enggal pun paringi waras nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muga-muga kita dipun tekaken kalih Gusti Allah ten bulan Ramadan ingkang badhe dateng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Allah ya Qadim. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafizu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, 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 ya Hafizu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hafidu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafidu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghisu, 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 ya Qayyumu birahmatika astaghisu. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghisu, ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghisu, ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghis. Ya Latifu ya Latif, 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 ya Latifu ya Latif. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif,
Ya Latifu ya Latif 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 ya Latif. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. 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 Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad qilat yadrikni ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad qilat yadrikni ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad qilat yadrikni ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad qilat yadrikni ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin qad qilat yadrikni ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad qilat yadrikni ya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadri wa tanfil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ghaib wa khusnul khawatim wa istasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadri wa tanfil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ghaib wa khusnul khawatim wa istasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadri wa tanfil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ghaib wa khusnul khawatim wa istasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha 'indaka la darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka la darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka la darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Badi'u ya Badi' 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 ya Badi'. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin wangsurna alal qawmil zalimin wangsurna alal qawmil hasidin. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin wangsurna alal qawmil zalimin wangsurna alal qawmil hasidin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin wangsurna alal qawmil zalimin wangsurna alal qawmil hasidin. Khasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya Ghaffar ghafwan wa taubatan babil qahri ya qahar hudman tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan babil qahri ya qahar khudman tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan babil qahri ya qahar khudman tahayyala. Ya Jabbaru ya Qahhar ya Dzal Basis Syadid khud haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Ya Jabbaru ya Qahhar ya Dzal Basis Syadid khud haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Ya Jabbaru ya Qahhar ya Dzal Basis Syadid khud haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Abdul dzikri qalu falam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul
amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wahdil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wahdil amin. Niki Mbah Rubangi supantene mboten ngijinaken monggo kita ndonga sareng-sareng nggih Bu nggih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin alhamdulillahi alamin hamdan yafi ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina waliman kon wajibatin alaina min zawjatina wa banatina wa auladina wa musyaratina wa ustadina muallimina wa jami ahli qaryatina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhyam sadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi bihal mahabbata wal mawaddata wal muasyarata wal muawanata wal muttahadata fina wal haibata wal ghalabata ala adaina minal kafarati wal musyrikin wal mubtadi'ati wal munidin fitin bima sita wa kaifa sita wa salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu bi qulubana wa tangfu biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumina wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumaladuni wa tukrimuna biha bisa'adil karamati wa tuksiru biha walina wa sabina wa talamidina. Allahumma tamama nikmatika wa rahmatika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ngadada makhluk darata ila yamin ajmain. Allah ya Allah ki paring pangapura dhateng dosa-dosa kita ya Allah kang ageng ingkang alit ingkang kita sengaja ingkang boten kita lahir batin boten wonten saged ngapura sekateh dosa kejawi namung panjenengan ya Allah. Ya Allah ki paring pangapura dhateng dosane tiyang sepah kalih kita ya Allah ingkang sampun wonten ngalam kubur panjenengan jembaraken kuburipun padangaken kuburipun pandadosaken taman swarga kubure tiyang sepah kalih kita ya Allah ampun pandadosaken luwangan saking neraka ya Allah ingkang tasih gedang panjenengan seger waras panparing husnul khotimah ya Allah anak putu kita yang sami belajar agama panparing lancar sehat badanipun padang pikiranipun panparing ilmu ingkang manfaat donya akhirat ya Allah paring ilmu ingkang manfaat dunya akhirat ya Allah paring ilmu ingkang manfaat dunya akhirat ya Allah kang sampun keluarga pan seger waras jembar rezekinipun gampil usahanipun pan paring keturunan soleh-solehah ya Allah ya Allah desa kita lingkungan kita pabatnya panjang dengan desa lingkungan baldatun thayyibatun warabun ghafur pantebiaken saking bala saking penyakit, saking bencana, paring aman dan lahir batin ya Allah. Allah ya Allah, kita nyuwun umur ingkang panjang saged dumugi Ramadan. Ingkang badhe dateng ya Allah. Pandadosaken umur ingkang dadosaken dumugi bulan Ramadan datang ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fanatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan laruhi wa jasadi Mbah Yai Rahman Bisri ya Allah. Dipangan paling sehat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pak Bupati. Uang itu diserah nih perwakilan NU, wahne perwakilan Mekur dipotong juga ala kadare Bang. Allahumma shalli ala Muhammad. Serokal. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Mohon perhatian pada seluruh hadirin tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala fil hadits mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, alladzina warasatul anbiya, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Afandi selaku Rais Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Sohibul Ma'had Al-Ikhlas Pemetung Basuki Kiai Haji Romlan Bisri yang senantiasa kami takdimi. Al-Mukarram Kiai Haji Rafiul Basori, Mudirul Ma'had Raudatul Muttaqin Kabupaten Waikanan, yang senantiasa kami nantikan ziyadah ilmu dan fatwanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Lanosin MT selaku Bupati Kabupaten Oku Timur beserta OPD-nya. Yang kami hormati Bapak Bertu Merlas ST selaku anggota DPR RI. Yang kami hormati jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur beserta jajaran pengurus Banom dan lembaganya. Yang kami hormati jajaran panitia peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-101 di Kabupaten Oku Timur. Dan tak lupa kepada seluruh hadirin yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah merupakan kalimat agung dan indah. Kita persembahkan kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram sebagai bentuk syukur dan cinta kita kepadanya, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajjahah, bermujalasah dalam acara peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-101. Semoga perjumpaan kita dapat menumbuhkan cinta
dan keimanan kepadanya, serta semakin menumbuhkan cambuk rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Semoga dengan kita cinta akan salawat dan gemar bersalawat akan menjadikan asbabiyah kita mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah. Hadirin yang kami hormati, di sini saya Muhammad Jainuri dan saya Jimmy Setiawan. Kami selaku formatur acara akan membacakan susunan dan rentetan acara yang sudah kami kemas dengan api memukau sebagai berikut. Susunan acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ke-101 tahun, Rabu 31 Januari 2024. 1. Pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran merupakan rangkaian acara yang kedua. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars NU, dan Subhanul Waton kami posisikan di acara yang ketiga. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Dilanjutkan acara yang kelima, pembacaan sholawat Nabi. Mauidhah Hasanah merupakan rangkaian acara yang keenam. Acara yang ketujuh, doa dilanjutkan dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, demi menyingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i maqasidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meningkat acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Mubarak. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Bertu Merlas ST selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Haji Bertu Meras selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, meningkat acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars NU dan Subhanul Waton yang akan dipandu oleh tim paduan suara dari Muslimat Nahdlatul Ulama Desa Pemetung Basuki. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri.